Ey Azerbaycan'ı! Paşinyanın arvadını sikeyim. Paşinyan arvandı sıkım. Чего только Никол Пашинян не делает. И так танцует. И так танцует. Как только не прыгает, как только не скачет. Что только не говорит. Ему и Азербайджан, и Турция годнее. Не пойдет. Значит, я хочу, чтобы Николу Пашиняну обращаться бессмысленно. К службе национальной безопасности обращаться бессмысленно. Армия... Canavar. Bak arka başka sigaret abiler. Sigaret sigaretimiz de tutarım. Hadi sigaret verin. Armen. Boy mama yoktu yuvalına. Götürenler bilmişiz kanal. Bu da vakit terteminden. Şimdi senden vaz mı geçme? Армения, если страна теряет честь и достоинство, эта страна не имеет ни будущего, ничего абсолютно. С такой политической философией мы просто обречены будем. Поднимите вопрос. Atam da burada anadan olub. Ama bu kənddə. Ama babam orada anadan olub. Zar kəndində. Buradan ermənilere demək istediğim Zar değil burası zeylik. Erməni petuqdur, nə deyim erməniyə? Dünyaya bir seslen, dünya sarsılmak lazım, bu Ermeni kökünü çözmek lazım. Onların hiç var yok. Karabağ, Azerbaycan. Еще раз. Karabağ, Azerbaycan. Еще раз. Karabağ, Azerbaycan. Слева горох, справа горох, а вдали Кавказ. Здесь армяне убегают, жмут на полный газ. Слева горох, справа горох, а вдали Кавкaz. Здесь... Görüntüdən və duruşdan erməni necə qorxmasın bu cür oğulların qarşısında? Qələbə bizimlədir, sevindirdiniz hamını. Necə əskər, necə zabit tökdülər öz qanını. Şükür olsun aldıq igidlərin qisaslarını. Bunu da bu cür nə sən tarixə qeyd eləyəsən.